Kardong, Kat News Longpen, Adaba Birda Thanbang Nili Junali Timungpi, Non Birda Angton Pen, Arjuik Tha. Hamren Wholesale Cooperative Society Limited Pen, Ajok Ansu Seja Kong Kachelong Jiaphan, Dihin Anat, Kapangju Thek Jiaphan, Akimang Pen, Hamren Hitikimialong to George Langahem, Kim Rang Ponsi, Prenibhai Por, Nikar Bing Autonomous Council Ematum, Rup Singh Teron, Lapen Mor Singh Timungatum Pen, Kangpona Birda, Pirangke Hondor Krupen, Birda Nang Pale. Kangpo Jaimekalong, Karbi Anglong Autonomous Council Border Development Board Chairman Richardson Hansi, Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Development Board Chairman Ronjit Teron, Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso, Hamren Municipal Board Vice Chairman Hatsing Romphar, Socheng VDC Chairman Rumen Pator, Lapen Hamren VDC Chairman Sarsing Phangcho Atum Chitongdun. Kijor Kilan Akulat Ahem Kangpo Pona Hotsi Puthot Akimi Akulat Ahem Kimi, Kikim Pon Thujia Phanta, Mongor Singh Timung Pen, Nujok Kisom Padupon. Lapusun Sorkar Kirap Kilong Pen Hamren Wholesale Cooperative Society Limited Ansu Seja Kong Chilong Pon Popusi, Maipu Joying Tipen Pirangke Tumang Nuning J. Lapen Tim Karbi Anglong Aphanta Akiru Pajirpon. Arni Kemirni Impu Pon Long Eglo Lapen. Ang Nostami Ako Puthot Ki Kim Chulongi Phanta Nong Ipeng Same Sompon Thulo. Asi Alang Tumhan Churulo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Tim Karbi Anglong Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Sar Phantami Chuning Rilo Puthot Kirangia Aningkan Anstami Lason Angkerap Nang Pipon Pen Litum Da Hamren Wholesale Phan Anso Sinang Peching Thuri Phansi Chuning Ripon Bangso Lem Selong Akaprek Kilong Avarsai Kiklem Pon Bomajok Kiwang Jilang Arnian Susay Hamren Arat Pen Kijoido Popusi Mongor Singh Timung Pen Ningje Autonomous Council Pen SOPD Pen Dagla so lem sa pan dak society pan asap tangka ki pido la so tangka pen sila dak so building bang ki kimi pan si pini la pu ye tum council kam da pen ye makai tiron pen dak anunjok along ilo banunjok ilo la pen ge la ho go down ke nal tum ka daw chini lo la ke bana go down aprang me lo matsin don dak bang ke la so go down bang ke dukan aw si bonai lo la son an so se la dak a profit bi phan non la dak la so scheme men pon lo Anso Sintum Council Penta, SOPD Pan Penta, Aku Tekane Nangram Honpo, Nalitum sincerely, Clempono Jati Tum, Daga Dukato, it have to ching two Nampo. Guati dele ching tunai, Jurha de ching tunai, Guati dele, Hemi, Daka Hemi Binangpo, Towanangpo, Minangpo, Langnapo, La Penada, non district, a man get Nikan Povadolo, Entara Rak Lahaya, Department Wangvela, La Soposin Tum Council Penta, non alangly the Dolo, Nitum Gutech Pepensi, CM Sarbang, non Kela, so post casing Sony Fan, post casing Solo Pulong Pride, 2,500 baga Pusno. All saying Solo Pulote, La Soke, the entire video po, office there, Daga is so a young Tumsi take the Tumsi Longpo. Det Piangkang Mirhing asai kam along ato kamartum kachisong asai kiding ason tak taxi Prenibhai Por ni Asam along Riarlo Prekja Madim along tak kachisong asai kipidupon along EPDCL Kiparlo Haragat Electricity Board ato kamaratum pen dharna kang ni Central Government pen nona kimia polisia teng pen rihingami asai kam doan ta private company Kiparlo pon labjia lam pensi chokamaratum pen dharna kang ni padupon ang koklo pusi pachini আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো অকল আমিয়ে নহয় আমাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে অসমৰ বাহিৰতো প্ৰতিবাদ কৰিছে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ বিদ্যুৎ খণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো মাত মতা নাই পুঁজিপতিৰ হাতত এই আমাৰ বিদ্যুৎ খণ্ডক গতাই দিব বিচাৰিছে গতিকে আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু মানি লোৱা নহব এইটো কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছো আমাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বাহিৰতো আজি এই প্ৰতিবাদ চলিছে Surihinira Cracia Ningkan Pen Piningan Ningkan Sirkep Plengdet Api Watat Langso Hamren Khan Dulia Tower Contractor Tumpen Saki Klem Patangsi Ington Pun Popusi Tower Kasalama Tumpen Pirangkia Tumapan Pachini Ang bong malom pinangan kibenggipan kidojoy ni Saki Klem Kangton Kokajok Hamren Aratatum Chithanun Ipin Akisung Chitong Nanglo Bonta Pining Aningkan Anabangki Contractor Tumpen Saki Klem Kitangason Sithek Ponlong Non Hamren Arong Supiaro Ilonglong ni Klem Pons Ki Klem Kangton Ponjia Pan Saki Klem Atumpen Pirangkia Pan Pachini অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো কৰি শেষ কৰিম তাতে আমাৰ এই এনএসি ৰাস্তা এটুকুৰা জেগাত আমাৰ খুব ড্যামেজ হৈ গৈছে ড্যামেজ হোৱা উদ্দেশ্য এটাই আছে আপোনাৰ জেলৰ সন্মুখত এটা নতুনকৈ পেট্ৰল পাম্প বনিছে আৰু সেই পেট্ৰল পাম্পটো বনাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে
তাত যিখিনি মাটি কাটিবলগীয়া হৈছে গোটেই মাটিটো কাটি আমাৰ ৰাস্তাৰ নিচেই একদম NSC ৰাস্তাৰ লগতে ষ্টেক কৰি দিলে। ষ্টেক কৰাৰ পিছত কি হৈছে, বৰষুণ আহিছে, বৰষুণ অহা হেতুকে পানীটো গোটেই মাটিটো ৰাস্তালৈ গুচি আহিলে। গুচি অহাৰ কাৰণে পানীটো ব্লক হৈ গ'ল, হোৱাত গাড়ীটো অহা যোৱা কৰি আছে, চলাচল কৰি আছে, সেইটো কাৰণে সেই ৰাস্তাখিনি ডেমেজ হৈ গৈছে। গতিকে শীঘ্ৰে আমি সেই জেগাকণো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক ঠাক কৰি আমি অক্টোবৰ মাহতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কোৱালিটি মেইনটেইন আমি সম্পূৰ্ণকৈ কৰি আছোঁ, যেনেধৰণে আমি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমি কৰি আছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো খুবেই ভাল হৈ আছে। কি কয় যে চাওক, NSC ৰাস্তাত আমাৰ যিমান মিটাৰ ছাইড ড্ৰেইন আছিলে আমি য'ত কৰিব লাগে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি শেষ কৰিছোঁ। Rongsupi aro ilonglong ni kasalam tangadim sitamik kahe nolamte rat atumpen kakhinde ki doadim sitamik jesalam pon tu bomsi non priya chiklo anke kiklem nang jin sitami arona tengpen tang popusi pachini phirangke hondor kropen nonjong katnews saya malong birta nang bale ada babirta bangela pons kang ton pekla tu me thak me kurwang thu